Da guntader en historien ganauen mo daude en historien zo en histor derben ar peza ugalur sur tout dans deux peza ugalur en no godel a peza ugalur ave skave da lies ba geis ba nilizuker setu peza ugalur ave do hangaude barados Hagatud a Sant Per qui a golé la pesa ugan le hangout qui a lauen tun dud qui a digerig bras a nor et digemere danei hagatud an dud e kana a tud spuntus ur pegen brau e golé nei hangout e baradas. Satu Sant Per la canei var a gumulen ven an i vraua vedo tud e baradas. A tun dud qui a e kasse baniu dei e cugnu bihan a tout, vuez bomin a voir, pegen bravo a vuez e baradas gati. Setu, penna daoude, an eskei var a nor a baradas. Bilet pemkan mullur e c'hengaout. Setu, berwez ar baradas dorio braz, hag eus prennes bihan ia quoi, hein? Setu Sant Per tigere a prennes bihan, pius oa, he? Meo a bilet pemkan mullur. Teos, Ja. Bon, setu kea, digere da no just an tammit bihan kea, an digemer vet un tammat dien noch. Setu Sant Per la var dean, bon, parce que mesdames la cadare se va a gumulen te va la entrant. Mama heva blas. C'est tu abiet bankan muller men la va a gumulen te va le no entrant no. Agado penna daude che save zulaga daga avele a pesa ugano va a gumulen ven a tout en dude cascugno dei aga te a tout bepsa. C'est tu abiet bankan muller che Sant Per Ja, peta zo. E parage pas la chieda hanu namma, in trauma va a gumulen tevel, aga pesa ugano zo hanu, aga vescasse cugnu bien dei. Te abile pemkan muller, peske me sari da hinu doba. Te veske begule jambas bargeis, bahilis bet.